Biyag ti tao. Ay, ni bayaw mo ati kasarita, Pearly, ading ko. Total, awan mo tun, ti aramidon na. Kalpasan ang maitulod na kay opisina pagtrab-trabahwak. Ay, sapay lak kumata manugot nga isupay lati mangi maneho iti kotsek manang Arlinda. Di ka madanagan, Pearly, ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at Cherik. Sigurado nga manugot dayjay ang mangi maneho iti kotsen. O sige, kasaritak to nga rod apaman ang makasangpot iti balayo ni Bayaw Jeric manang Arlinda. Wen ading ko, ala, urahin biitan. Ta, ada nang ibaunakin ko, ana. Nag-resign nga min driver ko, Bayaw Jeric. Sapay la kumata matulungan na. Sikapay lati mangi maneho itilugan ko. Sana parikot day ta, ipag-Pearly. Agyaman nak Bayaw. Ay, kasapulak at talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran nagiti negosyo kapakanan. Awan ti rumbo nga pagyamanam kanyak, ipag. Si dada nakatumulugan ka. Nasayat nga rod no kasta, Bayaw. Kala at ngamin ang nag-resign jay driver ni Pearly. Iso sikapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito balay. Wen, tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod ammo ngamin tagmaneho. Anya nga tanong isurok langan nga agmaneho. Tapno sana nga agparparikot pa iti driver. Sa bagay, husto ka na kay. Gimatang mo't ngamin itilugan nangam di na mo't ammo nga maneho. Ala, tamapanak iti balay na. Ada ka no papanan mi, bakit? Ala, wala kay. Agan-anad ka iti panagmanehom, Kabarbarugan ti kutsim, ipag-Pearly. Wen Bayaw. Upat pa'y laabulan na kanyak na ito akotse. No kasta, inlakom dya sigod ako, Chen? Wen Bayaw. Pasensya kan naisturbukan. Sika talaga, ipag. Saan ka diya nagsaritaan tanday ta abanag? Wen matkit di Bayaw. Sumarag ka pa dito balay. Tagmerienda ka sakbay ti panagbiyahe ta. Sanan? Napsugak pa, ipag. Urayan nak nga rod dito yan Agpulusak biit. Nagbak nang kanipag. Gamaging ka ita, awan pa boyfriend mo. Bayan pa'y laday ta boyfriend di ta Bayaw. Sakit la ti ulo day ta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makinayat. Kasanungay no mabaakan ka, ipag. Urayan Talagang awan isam ko maki-boyfriend Bayaw. Among, ipag, magpintas ka. Sayang ti kinapintas mo no mabaakan ka laang. Di nakman rabakan Bayaw. Naglaad ak tupay. Anya naglaad nga ibagbagam, ipag? Naidumduman ti kinapintas mo. Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbud ka Bayaw. Sa anak nga ulbod. Isan mo pa ilan, kat makapainlaban. Agsabdang ka man mo't dita Bayaw. Tikit di pa nagmanehom tinto na ram. Sana siya. Oh, makita? Nagpintas ti isam mo, ipag. Nagsamit nga isam ko naman. Loko. Sir. Sikal ka dito boyfriend ni Madam Pearly? Ay, saan ko girlfriend? Ipag ko. Kabsat ti asawa, madam. Pasensya kan sir Kunak mo kaayan-ayat mo ni Madam Pearly. Kaputa, nagpasig kayo, titunggal maysa. Anya? May sagayam kadagiti para innaw dito yung restaurant ni Madam Pearly, sir. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Siyakmot ni Jerry. Iman manehok lang ti kotse ni pag-Pearly. Nag-resign ngamin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jeric. Wen, bayad nga awan paag-apply a driver na. Siyak pa lang ti agmaneho. Bayaw Jeric. Nagpaut mo ti pa nagsarita yung iti dayja atomboy. Unipag, nalay nga ag istorya Ipagarop na pa nga agayan ayat ta. Anya? Wen, asyak ka nun ti boyfriend mo. Ala, tila madmadlaw naman. Angam nasingpot dayjay.
May isa ka dagiti pagtaltalkak diti restaurant ko. Nadlaw ko munday ta ipag. Napasig ang makisarsarita. Bayaw, kayat mo ti mangan. Amangan no mabisin ka. Napsugak pa ipag. Di na kadi pa kadalaga. Amangan no kumutong ka. Makapasulaklakit di kinima ng Erlinda. Anya? Sinalbag kamot pare Jeric. Ni, apay ana ibagam day ta pare Renz. Sakla ko man tinala ni ipag mo driver na. Ay kat agaplay ka ah. Saan asyak ti pangibagam? Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nga guyog ko ni ipag mo aperli. Ay. Di mo ikan iti sabali akay papanan ti panagkuyog mi pare Renz. Kamsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Pumapalak lang amin ken ka pare. Nabayag gaminin ako sunadak ni ipag mo. Ay kat agdaton ka kan kuha na pare. Mabayinak met. Anya ko mo ti pagbainan. Nasingpot mo ti ipag ko ah. Bak nagamin ni Perly. Ano ti negosyo na. Imposible mo't lasong bata na ti ayat ko. Ket may sakla jeepney driver. O talaga kursunadam ti ipag ko. Ingka agdato na. Nalakalang met nga sitgan ni ipag Perly. Ala, Jeric lakay. Nagadumot tinda ito yung makmakan. Intad amin dayta ni Perly. Diyak kami inawat dayta ang dagkukan pa na. Iso amak makanti intad na kanyak bakit? Oh, kasta ka di? Uwin. Nasingpot diya kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasaya at no kasta makabanlog mo't ka ti agmaneho. Uwin na bakit? Kaasimot ngamin no awan ti mangimaneho itilugan na. Nang runaket adayo ti ayan dagiti restauranta. Nagbaknangan ni Perly. Agasan? Talo ti restaurant na? Awan, nagagat ngamin day jay akabsat ko. Dagiti latan negosyo na ti asikaswan na. Ni, nagsapakan ngayon may diti balay, bayaw Jerry. Wanipag. Kalpasan ay naitulod ko ni Erlinda di opisina da. Nagdiretso ako dito balay mo. Ay na, pasensyakan bayaw. Agkay warapay la dagiti usar ko diti balay. Diyak pa'y nakadalos. Sana parikot da ta ipag. Tulungan kan ngagdalos. Ay, isaanan bayaw. Kababain launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo ter aramida ka madi. Kababay na talaga. Masinga ka una yan bayaw. Agrubwat ka kitin. Tasya akong di makamu kadagiti nakawara pa papel. Awan ti rumba nga pagdanagan. Asino dyan kaya kasarsarita ni ipag Perly? Pasan. Agdat-daton samad kan ni Madam Perly dito ang lalaki. Anya? Wen, pasan-san ba't no may dito yung restaurant? Isa, kunak, agdat-daton dito ang lalaki. Dito'y pa'y restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Ayan sa, ak nang lagit di dito ang lakay. Nagpintas di lugan na. Kan, madapay bodyguard na. Anya? Agsay-sayang lang iti oras dito ang lalaki, Sir Jeric. Apay anak ko nang dayta, manong saling. Amamukon ni Madam Perly. Dagiti lang negosyo natin napataggan ko na. Awan panawon na ngagparem. Ay ayaten ka, Perly. Iso ka pa nga asim, tasumbatan na kon. Diyak masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak matan nga awan pa'y panawin ko amakiin na yan. Anya? Pasensyakan manong Gaspar ha. Sa anak pa'y nakasagana amakiin na yan. Maawatan ka. Ngayam sana ka mapukawan ni tinamnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Diyak pa'y nakasagana amakiin na yan. Iday ka pa nakaulimek pare Jeric. Imay ka dito'y balay tapno agulimek ka lang. Ha? Ay, kwa, pare Renz. Magitan. Agadayo tinakaiturong ti matang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka.
Apay, kaya't mo tayo ginom iti arak. Basta, yung kagumatang iti arak kan pulutan, pare Renz. Ikang kahit igatang mo. Mas dawak man kan ka, pare. Itamang pa'y nga agawis ka iti arak. Alakit din. Yung kagumatangan iti inuman tang arak. Kaya't ko tayo ginom ita. Itaman pa'y anabartag ka nagawid, Jeric. Apay, pinainom na ka din ni Pearly, iti ara? Sana, bakit? Dua kami lang ni pare rin sana ginom. Anya? Pasensya ka na. Naimasan mi man tanti nag-shot kami pare rin. Diyak na putan di naglabas ti oras. Ana, agi na ka nga Roden. Amok anabannog ka. Uwen, bakit? Agi na ako. Rabiin lakay. Kunak man no agi na ka. Di ka mo maturugan. Una kalata na matulog. Sana pa nagtuglap. Naskan ko maamaturog kan. Di ka agpuya, ta sigurado nga ayaban na kang manan ni Pearly amang imaneho iti kotse na. Apay, ana pa uli magkamitan. Apay, ada ka di parikot mo? Hindi naklata ni kaskaso, bakit? Maturugan, tani, rabiin. Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabali na ipag. At alaki di gundaway mo, agsuro. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isa parko ti agsurong agmaneho itilugan. Sige, ipag. Isuro ka, iti anyaman nga oras. Agyaman bayaw. Ay na, imbaglakit tin tadda ka amang isuro kanya. Aday ta ka manen ako nakipag. Agyam-yaman ka manen. Gawan pa'y na isuro kun ka. Ala nga rod, mapantan itayan ti kotsek, ta isuro nakman. Wen, ipag. Nalaka ka maggayam nga isuro, ipag. Amo muntag maneho ti kotse. Kunak no narigat ti agsuro, ngam nalakamag kayang bayaw. Wen, inal daw ka lang ag-practice at no makabisado tag maneho. Ay na, nagsayaat ka bayaw. Adon ti na itulong mo kanya. Awanan niya man na. Ipag Pearly. Ape nga ron ang napaulimag kan. Pakawanin na kipag. Ngamnas ka na mamam ti marikreknak. Ha? Amok abason da ito'y apan ang ipudnokan ka. Sabay lang kumata di na kurahan ha. Bayaw? Ipag. Ay, inigamam ti imak. Agayatak matangkan ka. Anya? Pakawanan na. Ngamday tatipod no marikreknak. Bayaw? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Uwan ipag. Di na kumagurahan. Gapotag kabsat kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kaya't masawan. Ay, kwa. Kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta. Ang padatay ti marikrik na ipag. Uwan. Sipod pa'y. Kursunada kamatan. Jeric, mabalin ka din agsarita ta. Apay, ada ka dirog ba nga pagsaritaan tayo, Linda? Napatag ti pagsaritaan ta, Jeric. Anya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid dito'y balay, idirabi. Ha? Ay, matmaturog ka kadimatan iti balay ti kabsat ko. Ha? Jerry, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya man dita sasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adi nakmawatan, Jerry. Gapo, taar aramidum a komplikado ti amin. Anya? Sa anak ana ipas nga iidikal man, Jerry. Kat di mo ko madadailan ti panagtalik ko ka.
Talaga di kan maawatan, Erlinda. Idi ka nito ang maduktalak nga da sa balingar aramidam. Nasaysaya at no agsinatan. Daitan di pagbagakan ka, pare. Anyang ita. Kadlawan ti asawam. Mas dawak, pare Renz. Kasano ti pan nakaamuna nga da relasyon mi kani Pearly akabsat na. Naglapayag ti daga ako nada, pare. Amangan na da sa bali ang nakakita ka na kayo. Kat nagipulong da iti asawam. Anya? Kuno saan? Amangan nulimon na nagpaliw ti asawam. Narigat apagulbudan ti babae, pare. Anya? Ti amom kat saan nagpalpaliw ti asawam. Ingam gayam. Lima da sursurutan na ti garawyo ko ni Pearly akabsat na. Anya nga tatiramidak, pare. Mariribukan ako na. Diyan mo, pare. Nagbasol ka ni ti asawam. Ay ayatek ni Rinda, pare. Nasuliso kaklaan. Iso akatsi tinapasamak kada kami ka ni Pearly. Pare Jeric. Pagbabawiyak ti pa ng lokok iti asawak, pare. Nalaos ti pa nagbabawi. Awanan ka itibain akagtat! Magawanan na ko, mamanang. Nagbasulakan ka. Nabayag ang pinaliiw ko ti garawyo ko ni Jeric Burley. Libod a sinulog kayo iti naminsangal daw. Mana. Bali tinagparik na kanyak iti kanayon amarabyan ni Jeric nga agawit iti balay. Sana matagtagari kan nagbaliw pa yun ti pan nakilangan na kanyak. Manang. Sinuray kayo ang makasangpet iti balay mo. Nagtali na edakla ang iti saan unay nga dayo. Nakita panaking nagkikiwatwang. Ha? Bailan nagkapya malukot. Kapoy iti ito nga inaramit yung. At di kayo tumapakawan. Tinatan, Jeric. Ikan kaya't ang magkita. Pakawanan na, Kerlinda. Sana na maulit ti inaramid ko. Nagtanagat kang ka. Ngamlino ko naklaang. Erlinda. No na singpit kan mapagtangkan ka. Saan mo't kayam, Jeric? Di ka ba na nagkayam lukwan? Ikanak pa'y kumay ti may sagundaway. Tapno may panagnag ko ti panagbaliw ko. Namiris ko abasol ko ti naramid ko. Diyak kaya't ti makisinakan ka. Ulit at nagpakaasikan ka. Di nagpanawan. Ay ayatan ka. Ay, ang buti ayat ko para din ka. Erlinda. Diyak namnamaan. Ama pasamat ti kastoy ka data, Jeric. Ngamnas kanyag sinatan. Kaputa na po kawen anaming pinsan. Di pa nagayat ko kanta. Pagbabawayak ti naramid ko, Erlinda. Iso pangasim, tadi panawan. Ay ayatan ka unay. Agsinatan? Kat saan ka matangag? Parang kanyak! Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Pagiyaman kami. Biyag, ti tao. Hello, kagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di drama ngayon kami sagot ita, kat manipo di ti part 1, aging gay ti part 4. Ngamting kami patangatang ita kat part 1, wano umuna pa'y lapasat.
Kat sapay la kuma, taurayan nyo wano danggan nyo, aging ga iti part 4. Ngam sakbay na kablawan tayo mampay ni Ma'am Angeline Angel, Nati Agustin, Alcatlino Mayas, ken Rose Dakayanan, Dita Mayantok Tarlac. Intay nga ro danggan ti part 1, ti upat apaset ti pakasaritaan anapauluan. Isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Wen! Basol ko! Bay! Tunggal umawag tinobyak. Kanayon latan ti panagsinong bat mi, wano panagapa mi. Anda bumalasir ti kalsada. Ti pleno ko. Ay sus! Miss! Okay ka kadilang? Ay, masikog pa'y gayam. Ading, umay ka. Tay-taray ka ito ospital. Umay ka na. Saanan? Ah? Saan matagrabe ti pan nakapadong parko? Ah? Kabalak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasama kanya. Masikog ka. Delikado. Ang mga nonya ti mapasamakan ka. Ala, umay ka. Bagkatan ka nga ilugan iti kotse. Kumbit ka kanya. Ipatumaryo amin dagiti na ireseta para kini Mrs. Mister. Dok. Saan ko nga asawa ti pasyente? Siyak ti nakapadungparkan ko na. Sorry. O, sige nga ron. Agyaman ta iti Diyos ading. Nangagmo ti imbaga ti doktor. Safe ti sikog mo. Kastamatan kan ka. Isungawanan ti rombang apagdanagan ta. Masapol ato maramlat ta tinaireseta nga agas mo. Sorry ha. Jack gagara ti amin. Pasensya ka na talaga. Nasaysaya at pa'y kumano na po kawanda ito'y. Anya? Ading, agbasbasol ka iti kasta nga ipagbagam. Please, di kag sangit. Ang mga numakapadakas kan ka ti kasta. Jack namin malapdan tirik na ngagsangit. Ginanaka pa lang, ading. Agsarita tanto, hinton madamdama. Lakay, nag-text gayam di anak ta. Kakit-kitak iti cellphone ko. Dakano iti ospital. Ha! Apay, anya napasama kan ko na. At dakano nakadungparkan ko ana. Anya! Kahit ayan tinakapadong parkan ko na ngay. Intarayan na ka di ti anak ta. Saan? Tinulungan na matlakano di anak ta. Iso tinangitaray iti ospital. Dahito yan ti bagbagak iti anak ta. Sursurandan tumo nga main. Amo na amasikog. Tila papapanan na. Pumanag na. Anya nga ita. Ala, agrubot kan. Tamapanta iti ospital. Nakaturogan ni Altea. Nagpintas pa'y gayam tinagan na. Kasmatla iti kinapintas na. Kunak no nagawid kan. Ay, saan? Di ka mabalin na panawan dito ospital. Damagam man iti doktor na mabalin kon ti agawid. Kaya't kun ti rumwar diti ospital. Wen, di ka mandananggan. Naibagan ti doktor itay. Mabalin mong ti rumwar inton madamdama. Kumusta ang tirik na? Nasaya at matan. Altea, itulod ka ni Jibalayo, wen? Ado ko mati kaya't ko damagan kan ka. Adan tumanan aldaw pa nagsarita ta. Iso nga itulod ka ni Jibalayo. Apa man na makarwar ka dito ospital. Anteya anak ko. Anyat na pasamakan ka. Agyaman nagtada kayo nanang. Tatang, da kayon dun di mangirwar kanyak diti ospital. Apay, sino tinakapadong parkan ka? Siyak tata. Naimbagang orasyo. Pakamananda ko may tinapagtang ni Altea. Nalakalatag kid daw iti pamakawan. Ngam kita tinapagtang ti anak may. Okay akong tatang. Pati ti sikog ko. Apagsagid la ang tilugan na kanyak. Ha? Nanang,
Asikason yung tirurwar ko dito ospital. Kaya't kunti makaawid. Itulod ka na Jibalayo, nana, tata. Rumbang lang tay karong tinagbasulam iti anak kaw. Mangibatiak iti kwarta, nana, tata. Amok ang mausaryo daytoy para kani Alteya. Allah, saanin baro? At damat tay ginatang mga agas ti anak na eh. Apay ay pagkadkadam Martina. Kapag rebangan na lang dayta. Nakabasol nga rin. Masapaw ni Altea ti kwarta. Jose, Da kayon ti pangiwatak iti daytoy, tata. Magyaman nak. Ala, mabalin mo ti pumanaw. Ngimday, urayam ti awag mikeng ka. Tamangan no kumaro ti sasaadan ti anak may. Tamangan no masapul nan tumanan ti kwarta. Uwan, tata. Nakasagana ka mang iti tulong para kani Alteya. Anya, masikog tinadisgrasyam. Uwan, manong. Ti pagyamana kiti na marswa. Sana grabe tinapasama kang kuana. Swerte pa lang aroda, ading ko. Sana grabe tinapagtang na. Ayun, imawag itay ni Rose. Damdamagan na no adakan dito balay. Anya? Agong ungot ka di, manong? Saan met? Ang madlaw ang makapungpungtot. Apay, nagapakay manan itinubyam. Kasta mata ka na yun, manong. Anya man ang tinagapahan nyo na ya. Apay, kasta kayo. Awan lakit, agapa kayo. Anya launay ay ati pagapapaan nyo, ading ko. Nagbasit labanag. Gam padakilan ng tumot ngamin. Agpada kay mat nga raw, dadi adal. Antaan kayo ni tinakam. Hanggang kasla inuubing mati panunot nyo. Kan kaslawan nagadala nyo, iti kasta nga raramidon nyo. Nangato ngamin unay ti pride ni Rose, manong. Ti kayat na. Iso ka na yun ti masursurot. Agsarita kayo to'y tinalapat ading ko. Urnuson nyo man, tiliyo pagkinkinawatan. Agdarom tay kidi anak kaw. Idarom tayaw da tao. Saan, tatang? Jak kaya't nga aramidan dayta. Apay palabsimlat tantikas di ngay naramin na kang ka. Saan matagrabe ti pan nakapadong parko, tatang? Nagpreno adagos ni Mang Nathaniel. Kat okay akon. Kastamat ti sikog ko. Na, kasla isaki mo pa daya nakadisgrasya kang ka. Awan mo't nga minti rason, tap nagdaron tayo pa'y laang, tatang. Timulong mo't para iti pan nakapa-ospital ko. Nang tad pa iti kwarta kada kayo, saan aya? Ay, sa bagay makidi Ang madanaga na lata. Ay, naimbagata nakapagtapilak. Tano saan, ay, ang mga no nakabil ko na tao. Ala, baybayan yun. Sana balit na nasingpot mat. Di na intarayan ti basol na. Hello, Mang Nathaniel? Hello, kumusta kan? Ayos laang. Ibaga ma, no kasapulam ti kwartawan. At kwa, awan paggastusak, Mang Nathaniel. Ado ti kayat ko damagan kan ka. Mabalin ka di nga kita ta? Tamay mayat mo't lang no personal ti panagsarita ta? Ha? Sige, makamuka. O sige rat, dagasan ka dito balayo ha? Itong sakbay ti pangaldaw. O sige, urayan ka. Okay, bye! Bye! Anya nga tadagiti kayat na adamagan kanyak. Oh, Rose, sigamot gayam. Sumbre ka. Naimbagmanta na ka umay ka. Nabayag namin adi kay imay dito'y balay ka. Kasano nga umayak? Kat saan matan amalagip ni Nathaniel ti sumarong kar ijay balay? Sapay naranambat nga ron ti kawan na dito'y balay. Ha? Rimor ka di? Awan mo trabaho na ita. Rimwar, ada ka no sarakan na tao. Anya? Apay, di mo impakaamu aya, ti umay mo dito'y balay, Rose. Diyak mo't kayat Asyak ti umunang ag-text ken kwa na, Manong Paulo. Dahita ngamin ti matikada kayo, kan. Kalpasan ti panagapayo. Agin inuray kayo, no asino ti umunang agpakumbaba ka na kayo. Iso ti rumban nga agpakumbaba, Manong Paulo.
Gapo ta iso ti aking basol, no apay nga agap-apa kami. Sige. Urayom latan. Patsek nga agawid mo't ladagos na jay. No kasta, dudwa kayo iti kabsat mo diti Pilipinas? Wanal taya. Adadag iti dadakkel mi di Amerika. Inala idati inauna akabsat mi. Kasta gayam. Diyak laing pagkarup. May isa kagayam ang maestro iti nalatak a kolehiyo diti lugar tayo. Rumbang lang nga rod aser tiyawag ko kan kamano. Saan? Jacket. Di nakamagan iti sir. Takas lalong makayak iti panagrik na. Nukas tatiyawag mo kanya. Ha? Manong kunam latang kanya kaltaya. Okay? Okay. Sikat ti masurot manong Nathaniel. Anya mo ti trabaho ti kabsat mo akaduam iti balayo. Maestro mo't lakas kanya. Iso na lang, taon lang ti pag-isursuruan na. Iso nga dalatan iti balay. Kasta ka di? Itata na istorya kong ti family background ko. Sigaman mo ti ag-istorya? Kwa, nanumula ang pamilya ti nagtaudak. Jeepney driver ti amak. Kan para balay laang ni nanang ko. Pagad-adalan dak idi, ngam second year college siyak payla idi, inununak mo ti na kinobyo. Aging ka nagsikugak, kat nagsardengak nga giskwela. Inayat ko iti husto ti nakasikug kanya. Inrukmak ti amin ko, ngam kas di lagayam daramidan na. Ayan na nga minitan. Nangikasariti sa bali manong. Anya? Kat apay nga rod akas lakaguram ti sikog mo. Numaminsan, kasla kagurak. Ngam numaminsan mat. Masya anak mat lang aron. Tama panunod ko mat lang awan basol ti sikog ko. Kasta ti romba nga panunuta, mading ko. Inosente ti sikog mo. Ken may sana nasaya ti aramiden. Ti panangguram iti sikog mo. Adapay lang iti unag ti tiyan mo. Ngam iparparik namon ken kuana, ti kinawan patag na ken kang inana. Sana nasaya ti kastal taya. No kaguram ti ama ti sikog mo. Di mo ko mairaman ti ubing. Panagriknak ngamin kat kaslaawanan tinapintas at turungan ti biyag ko. Nadadaalan ang namin pinsan ti arapaap ko iti biyag, gapo iti panagsikog ko. Nagbidot kay ti daytan taya. Saan mo amay baga ti mapasama kadag iti masungad nga lantaw. Iso nga di kagsawi ti kasta. Amok nga daara pa mo. Marikriknak na ita. Uwan manong Nathaniel. No kasta nga ron, di ka mapukawan ni tinamnama. Adu pa'y di gundaway mo. Ket no kayat mo agunudan day nga arapap mo. Dagito iti sumagmamano nga instrumento. Tapno magawat mo ti baligi iti biyag. Ti arapap mo. Ken ti edukasyon. Ay, panagkunak. May salaang ti maaramat ko nga instrumento kadagita. Ti arapaap laang manong. Tawan mo't pagadal ko. Ta imbes sa pagadal ko, igatang ko laang nga iti masapsapul to ti ipasngay ko nga anak ko. No kasapulam ti tulong. Di kagbayin nga masidag kanyak, altaya, ating ko. Tanakasagana at tumulong kan ka. Hello, Rose. No di kaawagan, di na kun malagip Nathaniel. Anyat serbiti panangawag ko kan ka. No apaan naktumot lang. Ikit di ko na, lumamlamiis kan kanya. Siguro, adan sa bali anobyam. Siguro, Mabalin ka di. Ado ti pampanunutek. Di mo riribukan ti panunot ko. ibagan no mauumakan kanya. Idiretsang na ibaga kanya. Tapno amok dar alamida. Anya ti kayat mo, agsinatan? Aday ta ka man na ako nak. Tunggal adda di mo kayat. Kasta ti bagam. Awan lakit. Sina ti bagbagam. Kasta ba ti kayat mo, saan ka di? Sana pud no day tangay bagbagam, Rose. Awan iti panunot ko day ta sina. Sika lang ti agpampanunot iti sana nasayaat. Makapasuron ka mat namin. Kas naawanan ti serserbikan ka. Sige, agkita ta. Sa dino ka diti ayan mo ita.
Adaak dito'y balay. Kasangsangpot ko ang naggapo iti trabaho. Umayak di tayo, tamad lang. Ha? Agpaiso? O sige, orayan ka. Bye. Bye! Ay, kasaritak langin itinasayat. Tapno maurnosan ti amin. Noon yaman ti panggurguraan na kanya. Jaklaim pagarop. Nakasingsing put gayam ni Manong Nathaniel. Madlaw pa'y ana parabor. Kasta unay apan nagyaman na idi saan mi nga indarom. Kaya't nakano asulnitan tinagbasulan na. Iso ano makalagip, umay mangtad iti kwarta. Aramatek to kano inton agpasngayak. Ay, naasyan siguro kanyak. Idi inistoryak tinaglabasak. Nang runa kat amo nang agpasngayak to nga awan amat yu anak ko. Alteya na, di mo't ita ti prenatal check-up mo. Inton malpas ti pangaldawan ti ruruar ko nanang. Anya, kat agpila ka pa yan ako. Saan na bale? Private ti papanak. Awan dati duga pila. Anya, ay sus, di ka mapan iti pribado. Tanang ina ti babayadan iti anak ko. Kuyugan ka laangan iti health center. Anda nga min text ni Manong Nathaniel, nanang. Ha? Kuyugan nak kano. Yam amunak iti gayem na doktor. Tapno isunto kano ti pagpa-check up hak inton sumaron no abulan. Anya, ala, kababain pa ikitin kan kwa na. Sobrang samot ten titulong nga ipapaay na anak ko. Ay, wen nga rod. Nasingput gayam day tsa tao. Managtulong pa'y. Kastoy kumakanayo, nani. Santa ko mangagap papay. Naalas nga may nakitaan. Rabang na kumaanalailo tayo titunggal may sa. Nagruna, katagnobyo tapay laeng. Santa pa'y nga gasawa. Si kamot namin ti mangirugrug iti amin na tanya. Wenen. Sige. Ako ak amin na nabasol. Basta sardengan ta ko mga roden ti panagapapata. Okay? Sorry. Danyaman ti naipakita adi mo nagustuhan. Okay. Napakawan ka na tanya. I love you. I love you too, Rose. Mabiit lang ang adawag ko, honey. Hello? Okay. Ano nga oras? Ay, sige nga, Rod. Agrubatak labiit insan. Okay, bye. Ada ka nilakad mo? Uy nga, Rod, honey. Adda nga min bangunan mi ang negosyo iti kasinsin ko. Kaya't ko ti makisosyo kan ko, na. Anya? Negosyo man Ado una yung ti pakakumikumam Apay, saan ka kadi amapnag iti trabaho? Kasteller iti may sa abang ko? Honey, kaya't ko ti agpaado iti kwarta. Nangato ti harapaap ko para iti buklantan to a pamilya na tanyal. Ado ti kayat ko agatangan. Ha? Napintas kandak pilabalay. Wano, mansyon ko nakmalaangan. Ado-adugan, ado ang negosyo, kanda dumapay apagkwartaan na tanyal. Kasta iton ti kadudag iti kayat mo agun-udan iti biyag? Oh, apay, nakaskas daaw ka di. Kan, maiparit ka di, tiagarapaap. Kwa, O sige, nataktak kon. Pasensya ka na niya. Masapul arumwarak adagos, taagkita kami iti kasinsin ko. sige. Agkuyog tan arumar. Tadamot sa bali apapanak. Papanam, Kwa, basta. Ada importante apapanak. May papan iti trabaho na ito okay nga ron. Mabiit na ang tagrubwat na, honey. Bueno, gagayam, danggan iti sumaruno nga upload ti part 2 ti pakasaritaan ana pauluan. Isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo, amin.
biyag ti tao. Hello, naragsak ngayon kay panagdangdangag itagundaway, patgan mi agagayam. Naimbag nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kablawan tay pa ni Marieta Sakiwat, manipod ka ni Rudy Cortez, kablawan na dagiti anak na da Prince John, kan baby Akia Blair, kan tipatpat ng asawa ni Mildred Viernes Cortez. Intay nga rudan denggan ti part 2 ti pakasaritaan ana paulwan. Isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y drama tayo, biyag ti tao. Pasensya ka na, ni ha. Masapol arumwarak adagos. Tagkita kami iti kasinsin ko. Sige. Ang kuyog tan arumwar, tadamat sa bali apapanak, Rose. Papanam. Basta, ada importante apapanak. May papan iti trabaho ko na ito eh. Okay nga ron. Mabiit lang ang tagrubuanak, Nathaniel. Nalpas ka din, Althea. Wan mang Nathaniel. Kahit kumusta ka no tisikog mo? Mayat ka numat. Awan ti problema iti sikog kumanong. Kasta ka di? Nasayat nga rin no kasta. Mabit lang tayo nakagpakada iti gayam ko ang doktor, nagpa-check upam. Tagawitan. Inton sumaro no? Dito yun ti pagpa-check upam. Uray kat nayam amo kamatan iti gayam ko. Amom ton ti papanam no sumaro no? Wan manong. Okay, uray nagbit. Agpakadak la iti gayam ko. Agsingsingpad ka anak ko, Wan. Jose Lakay, kita di anak ta. Di nakto kumapalikat kung itong ipasay ka, Wan. Na, aprosan na matikan na. Ipatpatag ka unay anak ko. Nagbaliw san ti aplaw ti angin. Kumanuti ka ba Napatagmatan ti sikog na kang kuana. Wan nga rod Lakay. Saan nan akagura ti sikog na? Nakaamiri siguro. Napanunot na nga awan basol ti sikog na. Iti inaramid ti nobyo na kang kuana. Di ka nasayaat no nakamirisain. Takaasim at ti sikog na no iramaraman na kaagurain na yun. Basol na mailanga. Mapaya nagbanag akasta. Isaw tinangaramid itigasat na. Lalaki ti inununa na. Imbes at ipanagadal na. Alahos tuon. Adda ditan, Jose. Nailawanan ti anak ta. Awatan tan ti sitwasyon na. Taamangan no agrebelde no kanayon asidiran ta, Lakay. Antay ta. Nagringan iti bangir alin niya. Hello, Nathaniel, honey. Sorry. Ada kasarsalita ka tao. Siyak to lang ang tumawag kan madamdama. Okay? Sige. Okay, bye. Bye. Aris di na ita. Hanggang makumikom man gaya man. Talaga na Jaros Grabe ti kinuworkaholic na. Sa balitan ginobyak. Manipod na adan iti trabaho. Tilatan pagbaknangan at ibalbalikas na. Nulab tan tagsarita. Agbalbalin mo tan arupat kwarta ni Rose. Ay, rumarak man kiti. Nay, si ka magayam. Nasayatan da ka. Sumrik ka tao, orayin na ka ti anak kaw. Agyaman ak tata. Medyo sakit ka no ti buko na. Gapuanan siguro na dyan ti panakadongpar na itikot chime. Ha? Kasta ka di? Isong araw na ako ngagpa-check up ko mawa magkwarta na. Tado nga alda, wadya nagpasada. Tanay, nagsakit tilugan naman manihwek. Ay, sige nga ron tata. Tay kaknyal tehe iti kwarta. Una, ano sa mo nagastusan? Namtiag darom kamay. Kaya mga nagmulta ka pa iti dadakal. Ala, saanan mang Nathaniel? Awan ti pa kasapulak iti kwarta. Pangaasim, saddangan na ko mga ikan iti kwarta. Kaya't kulat agbahid kan ka, Althea.
Ni, awan mo tirumbang abayadam kanyak. Ada, napadalisan ka. Gapo iti kinaliway ko ngagmaneho. Disgrasya tinapasamak, manong. Amo ka di mo yung gagara day, chay. Kan may sa, awan mo tidakas na napasamak kanyak. Kasta mo tin iti sikog ko. Basta awatam ko malatahan, tiitat ko kan ka. Taging ka ita. Makunkonsensya aklat ta. Gapo iti napagtang mo. Kasano lang ata no nakarote pan nakadumpar mo. Ay na, jak siguro mapagsusurot itan ti pampanunutak. Ay na, lipatan tan tinapasamak, manong. Subsobran tinaititan mo abayad ti ibagbagam nga utang mo kanyak. Amo ka mabain ka laang iti amak. Isong aramidem ti kastoy. Saan? Nagtaon iti pusok ti tutulong ko. Iso, please. Di mo ko mapagkadkadan tanyaman nga itatkukan ka. Nang runa, kat agsaksakit ka nga ti bukot mo. Amangan no pudno ti kunan ni tatang mo. Agapwanan day ta tinapasamakan ka. Ha? Alam day tay. Ingka agpakita ti doktor. Okay? Napaanan ni Nathaniel? Saan pa'y tatang? Aday tayan ni nanang aglutluto. Mapan ka nagpakada ta agawi din. Kasta. Ay, si Kamay. Nadaitad na kang ka. Awate madagosan na para makang kadayta. Saan ana sayatar aramidin nyo, tatang? Pagparangan nyo nga adama di amarikrik nak iti bagik. Tapno ikan nakla ni Manong Nathaniel iti kwarta. Ay na, nagpraktikal ka man altiyak. Mumait pinagtalikudan na kan tinakasikugkan ka. Sino nga itinamnama mamangtan iti abastaw ta na mau. Tatang, Iso nga itatad voluntaryo amang tulong kan ka. Gambatamon! No kasta nga umay dito'y balay. Agibaga ka iti konforme na sakit iti bagim. Tapno makonsensya. Ibaga man na sakit ti patong mau. Ti sakam. Ti bakrang mau. Kanda dumapay. Gapuanan ti panakadong parko kunam. Tapno masyang kang ka. saan ana saya ati manggundawa iti pada a tao, tatang? Ape akasta kayo. Imbes ana saya at kumati isuro yu kanyak nga anak yu. Saan? Takas la durugan dakpay nga agaramid iti dakas. Napasensya ka na tiya. Ang mamumiti kinarigat ti panagbiag tayaw. Ay, jak maliklikan ti agpanunot iti may kaniwas. Ay, tano na dumak agaburido amay tanakaw. Amumit siguro da ita. Maawatak tirik na yu, tatang. Ngam, aginggat ka ba alan tayo aliklikan ta agbasol. Aramitin tayo, ah? Kat, ulitat tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Sorry. Nadadahal ti arapaap yu para kanyak. Inununak ngamin tinakinobyo. Imbes ko maati pa nagadal ko. Pakawanandak ko ma. Mala, lipatin mo day jay. Napakawandakan. Iso na lang tano na duma. Saan miya maliklikan iti inam ti agladingit. Gapo iti sitwasyon mo ita, anak ko. Wala na. Napanagnag akong timbagayo. Tadamo pa'y napanagkita mi kanyal teya. Ket narik na akong ti kinaawan patag ti sikug na kankwana. Kanayon nga agpuputot idi barok. Ah? Numalagip na tinobyo na. Agsangit. Kat pagsasawan na ti sikog na. At dapay na minsan idi adi na anong-danog na ti tiyan na. Gapo iti nakaro apungtot na. Anya? Ngamdinan inulit day jay. Tainungtan mi iti amana. Ti anak man to ti agbanag ang nakakaasi ha. No intultuloy na ti kasdya nga aramid na. Nana. Ay talaga Iso ang mas daaw kami nga rod ita. Tanadlaw mi iti asawak ang napatagan ti sikog na kankwana. Manipod dimteng ka, baro. Kasla nagbaliw matan ti anak mi. Ha? Iso nga amok ang napintas ti influensyam iti anak ko. Kasta ka din ha? Dakil apa kay dayawak day ta. No bilang pudno ti bagbagayo. Ay, ne. Naimasan tayo mo't tanti nagsasarita.
mapanakon. At apay ngamin aramidak iti balay mi. Ken amang ano sapsapulan na kung tikapsat ko. Sapay battery im tigaya man ti cellphone ko. Sige, Barok. Aganad ka iti panagmaneho. Naimbag man, tanalagip mo pa iti agawid na laing alalaki. Anda ka gamit ti balay, Rose. Wan, tapno umay kupen kan ti kinapudno. Kinapudno nga. Nga awan ka dito balay, kat naka-off ti cellphone mo. Nagapwam, apay ajak makontak ti cellphone mo. Adda ka iti sabali apuder ti babae. Anya. Agat atap ka manan iti angin. Hello? Okay, umayakon. Bye. O sige, tada pa'y importante apapana. Di kang pinakapagsarita iti nasayat. Hanggang pimanaw manan. Nathaniel, ading ko. May sala ti solusyon di ka na yun na panagap-apayo iti nobyan. Ha? Anya, manong? Agkalaysa kayon. Ha? Agkasar kayon, tapno maikatan ti panagim-imon ni Rose. Tapno mabukudan yun ti tunggal maysa. Ay, kinapudno na. Naibaga akong di maipapan iti dayta. Ngam, isong iti agmadmad eh. Anya? Ne, apay ka no? Kaya't nakanupay ti agpapa sa balasang. Ado ti magbaga na rason. Ken, nakuna na nga inton agtawanan iti 28. Sa kamin to agkalaysa. Anya? Manupay nga rod atawan ti urayam no kasta, Nathaniel. Talupay atawan ha. 25 lang ni Rose, manong. Anya? Kat naunday pa'y nga rod apanawan ti panaguray mo. Uwan manong. Jakmat kahit apilitan. No di na pa'y kahit tipay kasar kanya. Urayak nga isunto a mismo ti agdisnudo amang ibaga iti dayta. Babae ti impas ngay mo, anak ko. Nakalunglong po nga ubing. Nakaayayat ti anak ko. Nag-cute. Kaingingas mo lakit ti anak mo. Takas to'y ti itsuram iti impas nga ika, Althea. Kasta ka di. Sapay lang kumangaron ta umalak anyak nanang. Ne, agriring ti cellphone mo, anak. Ni Mang Nathaniel. Ala, agsarita kayon, anak ko. Nanang, umay ka no dito ni Mang Nathaniel. Kaya't na makita ti anak ko. Anya. Ay, naimbag pa'y kat jay saan akap-kapin ano to'y anak mo. Ta interesado amang kita kan ko, ana. Ngam jay maten pud no nga amana. Di pa'y agparik na apulos kan ka. Ala, baybayan nyo, nanang. Patsak anak-anak mo tinta asawa day jay. Jakon namnamaan ti tulong wano presensya day jay lalaki. Tamo ka din na kamin pagan ano iti putot na kanyak. Rabang na kumaamang tag iti suporta to'y anak yaw, Althea. Saan Tumulong tayon anam namaan ti tulong na, nanang? Awan mo't ngamin trabaho na. Agsalo kagaklaangan. Tapno masuportarak to'y anak ko. Jose Lakay. Adda na ibaga ni Nathaniel bayan ti kaadami iti ospital. Anya dayta ngay bakit? Kaya't naatulungan ti anak ta amang ituloy iti panagadal na. Anya, ikinagsayatan ngay no kasta? Isumat tinakunan na. Kaya't nakano ti makatulong. Kat no iso amin tinagbayad iti nagastos iti ospital. Apay nga tangan aramida na tikas day ti anak ta, Martina. Kaya't nakano ti makabayad iti anak ta. Gapo iti nagpasulan na. Agbaybayad nga tawan no, magay ayaw. Mangay ayaw nga. Ang mga nukursunada na dyan anak ta. Iso anak kasing-singpet kan ko ana. Anya. Saan nga imposible day tabakay? Tauray naganak abalasang ni Althea.
napintas lata. Kan ubing pa anak ta. Gakamu basta ti kunana, kayat na atulungan ni Althea. Tamaasyan kanukan kuan. Sa bagay, kursunada naman kan saan. Ayos lata. Importante ay, adamang tulong iti anak ta. Anya, sigurado kaya tinaytapangad mo, Nathaniel. Wen manong. Masya na kami iti sitwasyon ni Althea. Kenadlaw ko nga daarapap na kayat na aton uyen. At amat mabalin kong itulong. Iso ajak ipaidam na ita. Mga mukha din ko. Sa bagay, sana dakas ti tumulong. Kasta ti rumbeng. Tatay ko na nga rudan. No timulong kay ti padam at tao, iti nasaya tawagas. Arig na apinadayawang matin ti Diyos, Ana Marswa. Iti kasjay nga inaramid mo. Oh, anya. Nakasagana ka na, Althea. Panag-enrollan para iti second semester. Ag-enroll ka na. Wen manong, ngam, ada ko makidawagkan ka. Anya, tita? Kaya't ko mga ikaro ti mabusbus ko akwarta para iti panagadal ko. Ha? Ikan na ko maiti trabaho. Uraan niya trabaho, manong. Basta makatulong akan ka. Sana na masapol. Sana nga uray iti subad ti itultulong ko, Althea. Mababay inak ngamin kan. Patgam ko mamat ti kayat ko, manong. Ha? Sige. No kayat mo, umay kalangan inji balay. Tagbalin ka ala bandera mi iti kabsat ko. Mayat ka? Ay, kaya't ko launay, Mang Nathaniel. O sige, pagserbian kayong agkapsat. Kas pang bigbig ko iti utang ko anay baga nakam kan ka. Apay, masapul ka di nga agpaay lakas babaunan di anak ta. Tapno makaadal. Saan ka no akayat ni Nathaniel? Ngam di anak ta ti agpilit nagtrabaho, lakay. Mabain siguro Anya, kahit kasanong ti anak na. Aw-awiro kun Total, nakidit matigatas ni Althea. Iso nga agbat battle fitting di apo ko ta. Siya kun ti mga awir. Kasaritam tungarod di anak ta. Bagbaga man na imbag. Ang mga nuulitan naman yung tinaramid na iti kalabas. Ang mga mailawan tumanayin. Saan mat siguro, Jose? Patsik adinan ulitan tinaramid na. Taadan nagnakman na, lakay. Si ni Althea, ading? Wen, manong, Si gagayam ti bagbaga ni Nathaniel ang napadungparan na idi. wen manong. Kit, kumusta kan? Okay, mat. Siyak ni manong mo, Paulo. Nasapari mo ti kabsat ko, tama ti trabaho na ita. Ayun gayam, naka-enroll ka din. Wen, manong. Kano nga ti serrakyo? Inton maminsan abigatan. Pasig apang malamtiin nalak nga schedule ko. Tapno makatrabaho akita agsapa diti balayo, manong. Okay, umay ka. Itay surop na giti aramidam diti balay. Binilin na kami ni Nathaniel. Asyak pa ila ka no ti mangisurukon ka kadagiti trabaho am ditoy. Nathaniel, honey. Di ko tsekan, Ross. Siyempre, honey. Bunga tinagbambanugak taytoy. Oh, ayan tay ko, Chem. Diyak inaramat ako din tilugan ko. Okay, lumugan kan dito ko, Chem, honey. Come on. Okay. Okay, let's go, Nathaniel, honey. Nakagatang kamad gaya man iti kotsem. Kaya naglaing kang ngagmaneho. Una, nagadalak iti driving. Kalpasan na, inlakad ko adagos ti lisensya. Jak impakpakaamo ken ka. Takayat ka asorpresaan, honey. Anya? Pasensya ka na. Busy to'y nobya.
Busy nga agpapaado ti kwarta, kasta ka di? Awan dakas na, Nathaniel. Adda nga ron manan your urno nga agatangan, yani. Anya manan? Adda itang tangad da kanyak a house and lot. Napintas ti location na, kan asidag iti sentro. Mabalin ko to paabangan day dya, ino kayat ko. Saan ka kadi pa'y amapnak iti addakan ka, Rose? Saan? Planok nga rod pa iti agabrod ko ma. Anya? Kurangag ti sweldok iti bangko a pagpapayak. Kasla kayat ko ti makigasang-gasag iti abroad. Mabibi iti babak nang no dolyar ti agbalin a sweldo, Nathaniel. Saan nanaskan? Amang ano, nalipatan mo tan tinagtulagan ta. Nagtulagan ta nga, anya. Makitan? Talaga nalipatan. Tingay pa nagsimpata, inton agtawon kan iti 28. Ha? Wangaya man niya. Anong di ka madanagan? Jack tulipatin day ka. Paikasarak mat at talaga kan kakat. Basta saan pa niya ita. Iso nga ag-agawa akti agpabpabak nang taapag isunto na agsimpatan. Kaya't ko ano nam ay tutibiyag na. Inton mang bukaltan iti pamilya, Nathaniel. Bueno, gagayam, di uliwaya na danggan iti sumaruno nga upload, ti part 3 ti pakasaritaan ana paulwan. Isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina, iti tunggal maysa.